Titus kyanga Paul lai khak bungkhat chibai bung na Paul pathian sikha le Jesu Christ sol tak pathian mitel te agin na u lam to ding le pathian lim sak na to ki thwa thu tak thei sak dinga semin hwai tang ton hin na lamet na a kinga pathian zaw gen thei loin khovel omma a achiam a hi ma ale ama hun taka thugen na zangin athu a hi lang ta hwai thugen na pathian e hon dampa thupiak bangjela kepsak ka hi Titus ginna ki banga ki ma tapa kyanga pathian le Christ Jesu e hon dampa kyanga ki pan happy na zanga ina le lemna om hen upa te se na yai ziakin a hi hwai kret tui kula nang kon nu chiat thil hi zo lo te na hi zo theina ding le thu kon piak banga hwatenga upa te na se theina dingin upa ding gen siat be ji khat nei ta te pathian ging ta nop sak bol lo na lam sanga gen siat lo dan bang lawa om lo nei a hi pe uma ule sap tom heu tu pathian sum kem pa a hi ziakin gen siat be a hi ding a hi mi gen hak lungam wain kham hat mi wa khat punnani na hwai hammi hiding hilo a hi mi ki pa pi dan siam hoilam de lungsim dik tak mi dik tat mi siang tho ki dek thei mi hi zoding a hi asin sa thu hil na dik midang sin sak thei le sel han mi te siam lo tang sak thei dinga sin sak a om thugin mon hwai len kip mi a hi ding hi sin sak mi tak lo te dan banglawa om thu mo gen le mi hiam ching mi tampi abi kin jeksum te la ka mi a om o hi hwai mi te kam hum sak ding a hi pun nanin de izya ka thuil lo ding hil in mi te ain kwan kwanun api sia o hi amaw la ka mi azol nei khat in ho kret tui kula mi te zaw thei te gamsa gilo te thada an hai te a hiu a chi hi hai thei pi na adik a hi hoi ziakin ginna a adik theina dingun le zuda te tang thu phwa tom te a ki suboi lo ding le thu tak nunga chan nak te thu piak alim sak lo na dingun nak takin tai hilin mi siang tho te a dingin bangkim a siang tho hi himale minin le ginglo te a dingin siang tho aum ke hi alung sim o asia le pha theina u leng anin hi pathian thei akichi wa himale athil hi un anol khin na ko hi ki hwai te thumang lo te thil hoi sep ding pe uma a pathian dei lo te a hi u hi Titus bungni sin sak ding tom te nang zo thuil na hoi to ki tuak thu genin putek te ki dek thei za ta khwai lungsim hoi tak gin na le in na le ko kal na a dik tak hiding in han thon in pitek te leng hu chi bang in siang tho na to ki me kho hei a za dan siam ding le he hat lo wain hai lo thil hoi te zil sak te hi zoding in han thon in nungak de te tu apasal te u le ata te u I ding le lungsim hoi tak puwa om dinga a hil theina dingun pathian tho gen sia ta om lo na dingin thei siam tak a ki thunun thei beven lo amau in sung kem hiat chingkam le apasal te thu thua om dinga a thu hil theina dingin hwai bangin tangwal te lungsim hoi tak pu dingin thu hil in thil bangkim a thil hoi hi lama eton ding in ki bol in la na thugen sin sang na a diktat na chi tak na le gen siat wal lo pau kam te lang sak le chin ali lam a nang hon dem ten nang tung tang thu a thu sia gen ding nei lo a azum theina dingun sikha te apu te u sel lo a thu a om ding le bangkima akipa na dingwa om ding in thuil in pathian ihon dampa thuil na thu bangkima akilom sak theina dingun khut them nei lo ding mon hwayan hoi teng hi lang zo ding in sin sakin lamet na ki pa hoi mi teng kyanga hoddam na hon tun in I pathian he pi na hong tung ta hi pathian lim sak lo na le khovel du gol na top san in tu lai khovela ki dek le diktat tak le pathian lim sakin I om ding o chi thei sakin lamet na ki pa hoi I pathian thu pi le hondam pa Jesu Christ thu pi na kilak na nga kin aman tat lek na teng la ka ki panin hon tat thei na ding in le chitel tuam thil hoi hi a phathuam ngai ama adinga a hi siang tho thei na ding in isikin akipeta hi thunei takin hwai thu te hilin la han thonin la tai hilin kwa ma in nang hon musit kei u hen Titus bungthum Christian tatdan kilom
vai hom te le thunei te noya kita lu ta thumang ding le thil hoi chi teng siam dinga man sa a om ding in sin sakin kwama again chiat lo ding dan wal lem taka om ding dan mi teng teng laka thunai lut na chi teng hi lang a nun nem ding in amau te thei he thak sak nonin ei leng ni dang la in mi hai thumang lo hiema om ud na le ki pa na chi teng siam gilo le haza tha ta om ki hwai le ki hotu atle hi u hi hima le pathian e hon dam pa mi gi dan le ming tunga ai dan hong kilat lain diktat na a ithil hi te siak hilo achit na zia ka pian thak na a sop in le kha siang thowa thak sak na in eite hon hon dam ta hi khwai kha siang tho jesu christ e hon dam pa ziakin nakpi takin itunga asung bota hi huchi a he pi na a siam tan saka om in lamet na a tang ton hin na go lo ate hi theina dingin hiai thugian adik a hi hiai thilte na phut chil tel kon de hi huchi a pathian ging ta sa ten thil hoi hi dinga apilwan theina dingun hiai te ming te a dingin a hoi in a phatwam hi hima le dot na hai hwai khang thu suina kisel na dan thu akilai na nungat san in hwai te thil patwam lo le bangmalo a hi gin na tuam nei mi zo khat vei ni vei hil nungin deiken huchi bang mi alam pialin agilo a hi chi na thei o ama siam lo okitang sak a hi thu hil na nanung te artema hiam taikika hiam nakyanga konsol changin niko poli khwa a kakyanga hong pai te in hiai muna phal bizat katum hi dan siam Janus le Apollos azin nawa bangkim atak sap lo na dingun phatwam ngai takin napan piun imiten leng atak sap khok tak te o asuk to theina dingun le ga alawa aom lo na dingun thil hoi hi a ku kal dingin zil o hen kakyanga om teng teng in chibai a hon buk o hi ginna a ki hon ite chibai hon buk sak in nave kwa kyanga he pi na om hen amen